Saisen paralok hakan kapor ngelawan banyai nakan ka surok bypass ka surok ke Batamai kene ka surok ke balaya tungku ke balami nang tei napo surok bypass maulai ISBT but kene ka bypass ke banmi du direct station airport umrenca but ke baya tungku ru bat ka mau siap knam bat kumjuru kene ka surok kanya tungku syadu syanigrem bat lengba kene ka surok Pilaru banpoi syadu syaduat ksut syaka bypass ke barem te hakane ka po nakaliang junga ngelawan banyai nakane ka lenti nakane ka surok bypass ke Batamai yo lese phi kum ki parlok patip pad ui pad bana baya dei bat kane ka surok ke Batamai nakaliang junga ngakarpat ipilang baru ui piwei bafinia page hadu bandakut ya kane ka video junga namar tang nakadau jung pisya ban pentip ban peni ya ka jinglong jingman jung ka surok bat kumjuru ka jingi tenat jung kana kami mariang ngelawan daladi marwai banyai nah kana ka surok bat kumta nakaliang junga season ngakar pajuri pilang baru ui piwe ba finya like du finya komen ru baya dei bat kana ka jaka kalong ne ka bai tenat bat ka surok kala pensukna mi ki pai ba ban poi syaka lenti syaki jaka ki bakimut ban le banwan te lada dan ki badang page ki Batamai hagan ngapor hagan nga video jonga ki bapat subscribe ke YouTube channel jonga ngakarpat ba finya le kat bala ban ajing kersan da ka subscribe ke YouTube channel jonga te sai sen ko blesibun sanai page hagan nga video hadu bandakut